was a penable for we had was Pampasudunsia Usia Brefo, Kriamawinsia Obedia Sakogia Baye, your friend were hinini. I'm a cranchada zoa. Soft Mammy Premeni, Santa Magini Atumu, Mammy Dean for Fro, Wabapa, Amisa, Osa. Young Conia come up with your fuck. Mr. Champo. So, Mammy, it is saying, Radia Dumo, anyone pipe will be able to call. Edobadias, Dobadias, what to say, me way. The Radias Antaparina. So, Mammy, it is saying, I am going rather more than any watching. You, Defo, Judge, it is saying, Yankopada Roma, Yahoya Papa, Moni Bieni, and then the time when see Granino, Yamaquam went to a young bachelor pine to a Doroma. Yo, Yadama say, Facebook for Maba. Phone freezy e bebu boso kakra krana yakoyenim ene yetetima na yakasa kire emema ye hoho bi wa ha ntem no ye be na transina ye gya ne kwan ye club members omo Amsterdam no ye bra ba ko firi ho ba am se oso pese obechia ye friend kwaku bodu o Amsterdam club members omo Amsterdam abro nyem be ye yaye no ye bra nso odimuntintimai bra kwaku Ese fro kwaku bruni esu di pad kwaku bruni patronate saying yankopon do akwa abanso ye damase pa sompa ehefo ne yetiefo ena anu bronya de fefa mo bebe ye ma enwisia ni nyanka no so aso ani ewie ya abesran ewie de me ba ni nsrem jo but no eyi kakra aw kafra me bra panyin so efrim aw ti enu kranti ne ma me bae nti mu be ye jo na yi nbenda be ebe no Saturday di enu ya aw fahin let me check atonso no Jemfua Asenso Park opposite Asqua police station tina is Asqua jo inti we am frado fo nyina se metawo jo bia na wo asemi kitwa bia be kan ya dofo bia pese ochi o makwanda edi kaino me di enchiama ohinini fan club omo Amsterdam obia ye chia o munyina ena o munyina so o mu chia munyina Thomas nti baya na se enchema na baya you did the way to be answer enubeka you ye beba na eye no so ya be support you ye no so ya be hwemani you radin kan pa ai se ye doti ye na mudi sika sanso aka mu ye mu no na mai bibia ato aso you ye be kotachi makredi ye chi beje difo na abegina ya nem oni antepare na eye we mu na mo beko na makogina ya nem akoye kama why you tibra kwaku yense obre no adaji video we rush for ya muntwa mayen na yemfanto platform so o Amsterdam no mu se obai ababe bibia so kama ene meja kwan damasi bibri you ya bra kwaku buadu no kwaku bruni ai ene wabecha me pa to asawe crazy video na ready abi je mo fa to so mayen obo hey Obo ku mama na no amba na kasa kwa fe no busa no na kuya ai fe no busa no Charlotte ku se obo madam bi number 1 no pra na no pra ma ache na bondia ache na sia o mombia obo me no mo wan daba na bo first na nche na me ba ketekete ni ale do so mechi no obo me na me choko tu obo me no o de phone obo me tiri muja to ba me choko tu o yini ama kwanji kwa jie no na pa na bon sampo o ma de tini po ada se no ri ya o kwapu si bombo crat kwapu si den I reason na tena reason twa no sa bisina nem mo so wo bla mo bonya bonyina asa ba due mo so
Ada woni ne to fa we so chipen. Busa no ani. Enu busa no wan kan kweti na me hwehwe Ono ani. Why ne ko fa no wachi? Ono ani. Anyu ono ani wo se won bibiansi. Woni maka. Amasa kan kura o. Nyanko mu tia ko asase atisu. Obi aba me ne wo ne kwadwo. Ana me na me ne kwadwo ne ye adwuma. Be so ma chi kwadwo. Aso wo ne ka wo nya accident. No lance no ma chi no ma je ntuye. Kwadwo ko fa da fu aba ya baby adana. Jango po kam misu mikro mu so tunjo na babu na jango na promotion le te gale na Epoi me so le se me ko to so aba me ba ya obutuzu udi ade cheto awade oni se me ya na atia tom Shali Shali koko kasade na bi ya me nwure me ho Lamina so le ba bi e ugina wasi anim ete sei na me adum Charlotte ni o wawo ne ba na tene so no da oba era na wonyem no Shali ete sei na me adu na awie ya wabechia yi asem ne sei ma wona mzimba chiam wawo na so do ho bechia yi na awura we pacho omma ya hobium ada em pese mo de akra nbe ma no oso onto akra ni din Johnson is one to akra ni din hospital scan ko entria Oni bi so onye adwuma obi na be yiye na ise medical me first na aka akra we nko a ade operation Dabi ne nsani mu ne nsani mu obu omo twen ne nsa omo twene ha ne kasa ne ayi aw it is say the din di say so for mama dia here so for mama dia here so for mama mu dia here na ka me fa me friend sa na wo de na to hwan sa na ebu say wo de na to hwan pacho wa me out of mommy hey Shali Koko me nana eje Lamina jeneble me enti se na brofudi di say Eurama na brofudi di Eurama wo ne memenda Ebnada Eurade Charlotte di Adamu di ye wa badamu ana Ebnada na adane ama mi de wo abodam ntimi de wasem di ye mina mini me so manya bi enti se no Shali Koko ma tinidi no de ama Eurama Eurama nti e be shada be ya mamre no na ni dia na brofu di e be friend Precious na Johnson ni di same ura Johnson Precious Crunch it's a friend Precious Crunch so for mani if you my friend Eurama and also for mommy why o saba kope ye yo hweni ye o nensa no tie se wo se nensa no mse ho ka ne yesen 3 million hey Shali Koko na no si 2 de gwan account mo 3 million en family mo kan si akotwa yi ni bi hey Shali Koko ko kira mo sa mo ko twa yi ni bi busuafo am hwe me pa cho September 22 momo ame na me na ni se hwai yesi ye gi 3 million na momo ame na me ntua na yankoye adofo am do me obi a wo hwe me a wo do me ye mpa kakra me ya to me bedin crazy couples bombo kratifui wam de be ya to me they said Precious Crunch no da me suei Precious Crunch Johnson ni 2 pia fejan wa me to bedin no te ne ma to na fidi kesie so Precious Crunch ifie de be frɛ no o sa amesa anase wurama why you ya mo fa papa bi nka ewura amesa usa you wafa abrampa jinema Shali Koko Lamina going to me ebre Shali Koko why yimi enu bre no adofo amodo me momo ame na Shali Koko 3 million September 22 monye jento bo anemra na memfa ma no na osene ba ne station to be a wo hwe me a wo do me bia free production line IBG line 054 1126626 na mama mkakra na memfa ma na ne ba ne nsa yenko kansi na we wa Sompa ba ye ne a otie kire ya Shali Koko enti ye ne ayeba ebusuafo Suzy Frimpong September 22
watenchia no so yo obesende nana asamwa yawo enso nwanwa ono so aba nana boni Joyceina nana ekuoko enso Evelyn Edubia Yvonne Asare Okudie Grace Bedu Barbara Asare Ando Kechie Collins Obapa Christy enso eginemu dendende na dan na aduma Benjamin Sasreku Salamatu Seidu Maya de panti yenya yenana ti ene yetetema ya kasa kire me ma yetwen ntoma ne ba na eja kwan na sika bi omde bebe hye kokko mefro no abaji why na adwada wo de akra na kono ma ye nsa no ama no why you ebusia fo ye wakasa bi ayeka ye kasa marriage material ma obe me bi aya obe di onye marriage material akra me pe marriage material ti sa marriage material na ya na ye de eye kimpin eya de gedom anase kodro ena ya kekan kanisa no ansa na obi beka se open marriage material no na wahunu bibi sunku bi obi ho eto da bia material ne ye papa ba wanya tailor ni papa nso a obese no wo se skirt no no aye ne tinabu tries na ituruma payesi eno so etumi de o ha oba fabra na ye fama no ane adofo a na no bronya ye di bronya mo be boa yen inyanka no ene akunafo ne agya ye chentoma ne bi aka ti obi ba so no wo mobo a madagodoma na ya boa ne bi we ba tare ti mama no ABC ene ahrepo onkopam we de garment pa o garment pa amina also ento boas nti na jese eno ne de no no eti share kokko je sana woka Shira. Yo, eni emeja okwan yo. Enti ochina de besi bia, why? Ebe mo waswati. September 22, 3 million de onkwa akra ujiga. Ubetimi asende aba. Ti mo sende mrana yemfa ma yebei. Na mfa nkoye usa sof ma mensa. Na sundwe ma na Johnson wabeti mokono. No ba o manente. Abodam. Marriage material. Otara bia material ne ye sutele ni so nye na tade na da na etua kwasen na sen abusiafo yenhwe ye hu ye wo yoba ansa na ubaye wadwen se wo kwa wade no ese wunyini hunhum ene hunamu nyina wo ye mature wo prepare se kwan no a wo koro no bibia betimi asi ti ese wo ye mature na ye breniti ye nwura mu bebrente meto ni bedwa srada na mashema bedwafo no adwene sede omusu hunu asem ne fa ti metoma wa marriage material no eyedien wonkyeremu ene wafutu me se champon ye tetema na ya kasa kire emema marriage material so for mama se ka se marriage material na ye pese ye kire se bema na wo ka se marriage material na je se opese o kire se oba a sebi what carrying itself what sumbo ama aware baby ya wotie suban be na odete onom sen na wosi efa eye no ho emema de ka ba be fa no de ne be se de no kwa na sen ni suban te sen empatemu onom no woni nkrofo kasa sen sebesebi wo hia panimu asen wo hu no wo hia kwadan so asen wo hu no na ono ankasa nanumu asem eto onom a sebe na wanse twa ho ahia na enu ntin se bia so bi firi baby se obepe eyire aware a oh enka me penipas measures way wonye marriage material na say ni suban enye obenye marriage material no automatically no na maturity enso so ewu mu wanyini wa humu wanyini wa adwiri mu and wanyini physically why ready for marriage because marriage ni dey yankone sa kwantenten and then kwadai wo mo ye no short no kwantenten na ebiemu so no se wo be marriage material ya ware wo ukofia sen subabe na wode na diwo efie hono woko hurese be ma no kon ehu anase woko bre wo ase ahye be ma no ase anase bo hwe bia ya wo firi mu wo skanti mu de mu muade anase be ma no ya ware no no wonu mom na entwa no ho emesom wo
Debbie, we are marriage material. We bring one say what we doing now. So it's yes, try. And within the year can say, Bearman, no, yeah, or Baba one. One Cassano, who saw the coffee on my young Brassier, a book. And or some so and then a man when you marriage a bit when you marry material because when you some folk 7 anka ne no na wo bi ware wo a wodu ko fia na wase krampo na so no and 7 meka obi de na se kran ye de be and amafo e wo munni sa adaje no enti ne ya kan se so person wo ye marriage material eni ma me bobo so nyina no se wo de eto adwum se wo siesie wo sa ekwa ne so na wo hu ye se ba bia wo kono e akwantuo aware ye akwantuo wo fie akọ obi efie ukọ ware abusua ni nyina enso enne yenye ne sa ukọ ekọkọ ba ne sa na wotane ne ma bia ba na wonye marriage material ebi enso ne fie sie wo sorry ya pa na woko so okumedi breakfast so oni breakfast so be tompa house girl na tompa eni ma basa aduane kropo mutimi no bi ma wuku eni a wonye marriage material wa ware de ya yo wede ya obibi ade but one hwe ya awade ne betimi egu because ne be ma no wo hwe no ada ba mu ntino wo hu ni sa enti awade ne enye hwam 7 ka ebon kun enu ntine se ye eme pese ko awade de ese atu ebo ase na kwan bia so no 7 de anim kura dwe ne yenim ankasa rere kwan wo kun so obedi ramle binim ye yo aden na wo mra ho ase na wo nko ebi asof maame ho na obi ya asabio wati di bia ya obetimi ache nti ya mra ho ase na ya nsom na yekunum so ntimi no ene enye marriage material ante pore na etetema ye kasa kire ma marriage material medas ye brain ye ne kakra nti kacho mate usumu bacho ye ka marriage material kire esu ne ban bi edan adi ewo enipa afem ye kasa obi ye marriage material awade a ye komu nya se wanyini ne ye se wale ana wate se bibi ya aware na wo ye de wo pese wo ye de wo ware na emo hunu ho se hunhum no wanyini ena honam fam susu wa ye de wanyini yeti wiase bibia timi tu nipa empofiri mu ewo awade mu ebi kura mo wade no na mo ho odin obi a ho odin but ebedru brebi no na ebi a oba no ana ba ema no akohia enkwanhia bi eho no ma yehu oba na se ba ema o marriage material na ewo ho no ye hu se wanyini wo honhum mu ana wonya nyini wo honhum mu ye obi wo ho no mu a na oba se obedi bi no ayede wako se oba se obedi bi no wako na bra wukunu ana wo yire hia nkwanhia na waja ne hono mo atiasi abonten no na je se wonye marriage material ana bre soso a be ma na oba akọ ahuhiehie mu no na yato na jeje mu afa na oba atiasi abonten na mo akire kire sa ho kire kakra ba fie nti ene anya de so okopa me ma foforo no no wo ye de eda na wonya sika e de aba fie wo ye sa wonye marriage material ana no ne kra achi no wonye marriage material kire se ayie ana asam kra si efie no ekwan ya wo be fa so a wo be so asem ni mu a handle asem no kra me ehun se wo ye marriage material fa baabi e bi kra na wo kunu abusua etimi abafie abesram obi wo hono mu a awadefo ni bi wo hono mu abusua na ebafie a obafie se mabagi adwa minyankoi ekwan ya wo be fa so abi a wase anase wakuma bi ana wukunu nua bi ana wiri nua bi aba efie no obesram no ekwan ya wo be fa so a wo be treat wo mo no ama yehu se wo ye marriage material kwaso abusua bi ho a omo ba gi asetra wo ba asetra nkasa me kasa bi kura wo no wukunu na single room na mu nyina mo ye dai mo hyedan kuro nim ekwan be na wo be fa so asa ho no wo be handle ya na eden but me yehu su ene ban bi wo mu ne yehu se wanyini se warefo ana bi emu e bi kura na sam kura asifie eya oba ne fam anase be ma ne fam ekwan a wo be fa so wo be handle asem no bibi mfa se bi kura wukunu nua bi ne nua bi a ahokyire bi ana entokwa bi aba na wahura si akire na wo na akokeka gu mu wo yesa wonya marriage material enna be ma bi wo ho so kura bi kura na wo ba bi wa abonten ansa na wo be hia wawade akwala na aba fie wo se bi a oba ne papa wa be gi ade no enye wo a wo ye ase oba na wo ye ayi e ka ne sei wo ye yire no wo na wo be ka kire wukunu ne ba ne sei wukunu ni sika dabi wo yesa wonya marriage material ma papa na nkasa ehuna kwala no na de wo ho no ne nya dai enka me da ase of ma me biasi Cheme judge yo judge already show na brofo aye material no
obroni say a matter which a thing can be made a kwanya yebetimi ade bibia faso aye bibie enti bibusa abrantie bia wo hwem ya wi ise awade a wo pese wuwura mu no wankasa wo ye e kwanya wobetimi afaso ade awura mu ana sanso na mebusa baba wa bia wo simpa abo ase e bompa ye se wo pa awade se wankasa wa prepare yourself se obi ba o be hye won sa no entotoya a waye suehu na wanya ene ntete a wanya firi wo fie mu no ubetimi e de adi sa adwuma no ana ene society na do level bi say oh IBJ aduni mfie sei enti e wo so ware enti ahoboa nkasa wo se dasani eyedi wura wade mu no oni ahoboa na emum ye feel say ba bia ni mfie aduru no de e wo so ware mesrew o pese wo ye good material dia mentally wadwini mu e wo se wo hunu say wo ye matured hwe onipa o ye marriage material even mumpona twimu kra no ontimi handle secrets. It means that when you're matured, when you're material. Bema wo also we matured no say asemsi awura na no ni wura wade mu no a eni senke ekwabontene but it me kwabontene akogu nipa na nima say you are not matured. Enti ye besre material ye kan nyina no so ebe center on attitude. Obroni say attitude is 100% of life. Hwe usune uban na wo da na di no. Se wo hwe na usubanya emfa nkonko ha obi ba. Enkwatiti obi aba abrante enkwatiti obi aba ya. Mesraw. Bema bi wo ho a onye boafo. Enti obi ba be ware na bre wa brabom. Oba bi nso nye boafo. Bema bi be ware na bre e wa boabom. Wonye material. Ye besre. Nyame nam ye judge so ene abadwafo so e kasa kire ye pi ensem no da bia ye hwegu nanso ebi mu ntie ebe ya na mate akotom ansa na wo be kokro bi so no sa kwantuo kro na wutu a ukope visa esua kro no mu niema enti sa wo be material de a bomodin se awade na wuwura mu no wo be sua ho ade anyini wo mu na nyame ayewado mu judge me da wase Yenu ya bema September 22 wasende 300 na ba ye na minye mudeni yebo maana masom September 22 nyamisha mo Facebook live no so no mo na mo ya bema September 22 ase or the 300 na 5 BJ so inti crazy couple mo fresh eri koko no mra magi scan na edwada mfa kra ne hospital ya da mase papa na obi ayera Amira Mohammed ene Smiler Mohammed pictures na ready esrem MC afo femusun krai emfie ne ye nan eni du emienu yesi ukuada ya no mupie ye na atade ne blue and white na uniform oba no so ne so she hijab kramufo mai wade edi sheti na umfiri fie beye no so eni fan opa so mu ko school Asina Islamic school Krofrom cementim omo mai oba ne ye kronom cementim omo mai oba ne ye kokko be mu wa ne ye tuntum esre woni atwa nkora iso abatan ne kura hwirin pa mon frɛ 0244 184 750 yegusuada kanfo 21st clinic Oto asinti chichojo wanya 15 branches across Ghana, we are overseas. Kumasi, Obuase Council Cortis, Techima Isunwai, and in Kransanso, Yoho, 0540311311. Sarakoba, fashion, unisex fashion. Also a bani bema, Ubo Remua, Akodaka, who was in Amube Pino, no one Yamuniama Akono, Saturday, Sempa, Boase, trousers. Kaki bibia jewelries ninyina ebi ewo ebo no so enye den kra ye Kumasi Swami ye Benroom Hotel Shell ye ni nedie no hwefre na hema ewo 0244797215 kanjim ye tumira Chelsea abusuafo yen yanum bi eni na obo na ewi wo no ninyina entwa eso de wonum papa eyi ntini mo dwuma kanjim maminya video like ya amde na to so kura nso no kura wonum bi
me so me no akalan water ensu papa jeje ho ye wodwuma Mr. Hapa ma sa me no jeje ho enti na meji wo wada ai gusu ase be yedi ye nyedi to aso ye eno so enti numbi eno ti efiri adwada ekokora LPM no be ye bi aya na medwen ho wabon ahwa no me de ma wo wa hunu di no bobo ese de wabon no di onim ya se echi enti bi se no wabon kanchen eye akalan me pa chaw o se unumu a emamoja ni di afusane yie magnesium potassium ewom mo wakoma ne so boye na me de di for de ma me pe eye akoma hyehye yes obutumi hyehyew wakoma hyehyew se bi wo so a edofo usuo ni kenjen atunu boko usuo ni kenjen ebe yini nyina afusane nyina ngotobi friend na je orders 0241 449191 na Jody Tabita Kumi so full alarm enra na nya sem keto free screening prostate ni diabetes or liver infections be man oba munaye munu ya na ajapade ni musesemu bo modern ni enkoye mawu panko a so full alarm yes ya yam krodi oboni se dwie ube hu won mo enkramadina Firestone Food Bridge so full alarm takwa di sunyan so yo 0202347647 Lydia Fashion Arena enima papa fi say brocade lace cotton lace emma kente eni mema mani mema garment papa ntadie nyina aboa ye wa hodo roundabout ade beba hospital nachi 0537-844-94 oboy eba and medical research center ye expert e cardiovascular diseases wakoma bo kinkim ye adwuma kakra no wabre ye mfisrete omroso wo high blood pressure wani so ekutu ye adwuma kakra bia no wabre obo okon utwentwa hepatitis diabetes typhoid eni ayemkro adoato anumenu last stop yenis of mami kenke eni di anumhye twada ko pemi menda ne ye adwuma 0254-72506 na free adwada ko pemi menda na no panonson ko pemi no numpe bi work and a day a yaba 3p garlic mesh umpe we ya ede ben na wo pe we ye pure organic extracts na wono mu a say ye krotoa obra ye nani yetum wa ye kese amroso onan no nsa ye otitiriti wo jonso a wo bre wo fra ye kutu immune system no nya adwumati ade bi ekowu a ebe krawa obeje bi okolinak Gabson Pharmacy Kufuridia Okanshi Angel Herba na fei shenenso ye to ano hwe pai na ni tini so ye kokko ene ya hyenso de no down 0248-928-824 the obe transform transidi for tetema judge ne yakasa kire mema judge me bonto fa na woni mi se marriage material no eye duaba enipa mienu ene di dua enkrofo mienu bi mu no kwasem maame ne papa ene di dua ne baba ana ne babema material no nya de a obehunu agese wo wurem aise kuro erisa bema enwura ware mu ana oba enwura ware mu a material no wo hunu ne ye obi woni mu asabi mpredua se okai ye kanen no ye maame ye nana kwa obefa so meche watrase etuofo okwa ware a ji obusu abusuani nya tum hun kasa okuma yi okuma ukunu nua bema yi ukunu onfa abusuani nyina na do mu nyina na po mu nyina asem se wokọ na wo ye aduan na se ukunu nua bi ba na kom de na ya mene aduan ni on se judge wada wo matete na wo mu kasa kire ye ni o eti ma esu bi baye mu eti oba bi okọ awade bi ye ni hunu awade ni so eti okọ wure mu a bema ne ye na de a onu onfa ntudwa engu bema ne mu ase ya bida se oba ne ye na de a onfa ntudwa enkoton no se eburu ne so a na ofre ne maame no de to ne maame wodi wada wo ma me kasa kura me fele ne so boa me na obai ne nkasa so aware no eno no ba ne de yemi no nyina ye si ye ntuma no obedwom oba na wo hia no se obehunu ne material pa agese wo wuram because enkrofo bi won mo do musu no esie bema bi won mo de ne suru sie etu wuram na wo hu na wie na wo be ye ho ade no afi no wasoro ko ho afifi nwa wie no afi no wasoro ko ho ukoka ngawo enti sesia no ye pese kan se material no awofo now ye hia mo
tetina ye nananom ne ye maame ne papa de dua ye mu no mo nsate ne agese nkura ne be kwa wade obesa so aba because akura ne nim se sisi ne kunu atade akura ne nim se de yese ohuru ye kunu nsa akura ne nim se de yese to ye kunu mpa akura ne nim se si kasa kire ekunu ana yire enu ti no se ye maame no ma mo yen ene ye mama na nkasa ana se ye mama no ma nkasa de a abrante ne kokko wale a odwen se oba no wote wona gimi me pa chewo yesere mo ene tam ni so na mom awofo m de we jamo wo wonya daje nyakopo ache oba nyamre nya daje emfa wodwuma enyi yi hu ano enya nkura ne basa anyesa wo yesikani ba obekọ wade obesa ba wo ye ohiani ba obekọ obesa ba but ye onkrofo bi won mu a omutie futuo eti mu na wotie futuo no kowura wade ni mu a na ayi party enwosa de ama ye besere aware no eye material wo so mu ya ebebo menim so obi de asawa atumi apamade amara yiye na ka asawa de na kemfa mpamade na nso nam nyansa ne kasa kire woto ne bo atintino wode apamade amara yiye enti awofo mumu ayen yenya marriage material no ewo ya brabom yambe hire pa oyi ebi ameka wonim de wo watchew area ho ti se de wo toto niema enne wo hrisi ha ka we de wo kọ na de wo babesi do atade aso pa na bag esen ukon ho echense de wo kotachimadwa na wo ko wo huri usi mame unim de wo watchew wo bekwa twaba besi be pa be pese obidi wo bekwa kotra ni fie so no ase wo ho area ho to bo ase na kora wo ho sabre say school say adwuma ma wanimre na add value ema wankase wa brabo de bia me ka se onipa oba be ma respect no ni oba wo ye bibi otumi de nensa anani ni mudie ye bibi ya ye ka se ye nsori oba ni so tumi sori bie sanse mema wo mo bre be kaka wa ye fed up mami diaper sika mami pampers sika mami engine sika mami manchi sika no wa bre enti obeba no niam bi wo ho ana so wa ye na nakoma atone yem enti mefutuo no hwe wo husui na wonim de o watch na se ye be watch so ne aba material no a enu tie di akire ne ye baaye no eye kimpini enu eja tomwa ejirija kimpini de ejirija eye de adea baha eye brodua eye kente eye adegedon anabrisi kamedie kameyi apaye se kai oba wo ye nunyamfo a ka material no be ye kente adwini si dwene so ye du wura badwamu a wa ye nimunyam hye ne koye brisi kuntunkuri di asa no wo border so ni bidia ene amampesi o wo badia na chise watia tumu ankasa o dey court case number 1 Salamatu Al-Hassan were complainant pankrono accused Fati Al-Hassan kwesieno ako Stephen Kofi Oben meme imiensa en wo makoti akotomu kwa all day in court madam me pacho me wo Bible me wo Qur'ani me wo snap abram papeja ye obodua ye wo bibi focus ya pacho de na ape me pe Qur'an yo so pe Qur'an pacho PJ na bodin eye me Salamatu Al-Hassan mikra Qur'an sasema making sasema me beke no krenko mi nitro mi chatro Allah boame Allah bismillah ma pacho awie ya abesra yi asembe ne de wonam odawodoma asama edemenam eye miensa baako eye menua ena baako ye obi amede enema maame yanka baako na ye bre ni tientimi nka semiensa ne makeni bre dawodoma menua ede Fati Al-Hassan na menua yi mena mede ne ko abrochi na ekwa me fa so de ne ko ye edos pa na sikasama me sefa menua na ho no enye sika ketwa ma chesika ni mu miensa se ontua baako meje almost 20 years ni onye na driso be chesika no timidimia ne eba ha ama ne nanfofo a ewo Denmark ni
yes we di nyina hu say me sister Fati me sika no meje me fa nche no because ade a waye me no mintimi enka entimeje me sika yo ba kono no ma eda se em se ye befa obi akwa abrochire ama na tua kade me nyama de foforo because me ma me papa tra abrochire me ami nua kora me ma me ba ne ba ye befa ne kwa abrochire tua aka because bi wo akwaji loan ene ye de abefa wo me pa che wo emra wo ye wadwen so oba befa wo nua no wo ma ne tia se fa me befa wi ho ka wo ba wo betua tama me ebefa no na mentiapo me doctor na mama ebefa no bai na ye man 3 months 2 times intina e wo se obafie na efie na wo beba no na e wo se ye pe baabi e de ne fa ti madam fubi e na e pe wo bi mama e ma enipa no boa no ka me nyi ni sika but ne wa ye nti me de me ma e de no wa ye de wa ye no so da bia ne ye se ye ka cause no mpia ye hu ade a wa ye judgment no da wo da ma ye enipa 11 enuafo omo ye 10 ena me dem 1 mamba ko papa ba ko maami ba ko enuafo 10 na aye 1 me maami aka baabi a yesie no kura wo mu si wo mu enkyere me enuafo 10 no me di emu 5 akọ abrochiri the second one aka se me ya beche ti wo ma yo ma dwen say wo mu anya wo mu ho na me na me ma wo nya wo na odi kan ko abrochiri me na me di kan ko ye na me de ma me ba ko mako 5 akọ no ma odi kan be fa wo ko no bi atua usika ma menye wo bi esika dia me de ne ko first ene menua efati menye wo bi aso esika na da no nko na wo so be gini sika me ma driving school esika ena me di tua ma nipa na o ma ne krata no na sa die wo ma ye no me hwan sese me di che no e wo se me gimi sika ma me ipa cheo we die se de wani mo nyamutsi pacho wo he Amsterdam wo he me wo Sweden se de wani mo nyamutsi ye men koda futu na me hira wo sei abefa nipa num wo munye nipa hu wo ma amemma na yefuna kwete se ka yefu tu kwan yenya be siwie na se ma ameni ponya ko wudi a aso bia akọ ne baabi agire de wo do na hunu so do no wasan de na yenua uja icha e de ne besi wo ma plan e kume e na manwu omdede asam kese pa na mabosu aha meti me wo enafo bibra enka me fere se me di manim beba na mum dia menua no maye me no sa mi sister Fatini me gi me sika san na akodi ne ho sika akodi ne ho me di police station de kan wa ye 63,000 Swedish krona ba high scheme be ye be 600 and something 600 something say be ye 600 million bibibi endru 1 billion kula endru 1 billion na more than 1 billion na me ma mentimi chemu miensa ena na osu ontua fa de anti no osu ontua won ka so ontua wo so obetua eso ontua na wo de ato mpanifu anim ye language any wo from baby a on beka you but ontua enti e wo se me begu nanimu asese ya da bia ha de emu ni panimu ase me menchen e wo se me de ne beto emra kwan mu se ya machiri baton no menyi wo bi esikada eti se wo ka se o Sweden ho wo Denmark Denmark fine Denmark inside Denmark eti wo be fa ne ko e wo hwa we enfie sein me bagidio wenya 21 me be fa ne ko ye 23 years ni mo kasa me hu no 10 years aba mo kasa no communication nothing and one so be at in the baby. Again, now, mammy, you know, so much baby or crown. Me da sis will be some. Me, mammy, me by last 2 years, na me mammy, a catcher me say, Sammy Kona me saba, me emme tuni beam. No customer me pesa and community. And to make us say, Debbie, mammy, me Debbie, some community me petty. Sammy mammy, any no. Now, dear mammy, catcher me say, me banu ni wa men me home enemy ma
asam no ye minya nti me koye kura me kyerɛkyerɛ mu kyerɛ me nafofo be mienu bi ɛno mu so maame fo nyina saa no mu ye no kwasɛm me ba ye me maame aka baby mɛkyiri ba miensa etimi fie be 25 years saa mɛkyiri ba no enko kyerɛ baby a me maame asie no a wɔsi wɔne me kɔ baby a me maame asie no me maame ɛbɛbɔ na som me so me ne te no me maame ka kyerɛ me sɛ saa me sister na agye me afa ampa so sɛ me sister ne ka sɛ me nkɔhwɛ me maame a me nkɔ sɛ me sister ne ka bibia me nyɛ wo ma chi ade maame ni bewuo no ɔka bibi to sɛ wo ba ba bia de ne toyi ma wo ma wo hu ana da bi na di ntia na ma fa ma sala wo ye sure so pese ohunu ba bia esie wo maame so mo ye kramufuo ti esie ne kramum enti kanya we imam wo ho obetimi akoyi imam wa kobusa ne se me pese me hu ba bia ye kora me maame ti ko mo nkyerɛ wo kora nke kwa pese ofa so hudie ka ba hu na ebia wa na wo nye wadwo me pese wo mu na enkyerɛ me me pese me nuanom a me maame ka ba bia wo mu ɛwɔ ho no enkyerɛ ba bia ye sie me maame kesi no adini o abije Fati ala Hassan ne kwasie no kone o mo keka ho no ye beda ne nyomfo ya frɛ wom wo number me de ama wo do mo pictures by Fati pictures wa ha wo nyina your picture wa ha na ye nya no ne ke frɛ ne de atimi de to so na ehunu ebusuafo counseling we are one-on-one counseling prophet ya oba iso odi for pa betutu ababa wa bi hawo ema ano no ne pa krofo bebre frɛ no pese omu ni hia ti memene da pa betena se wo kronom kyerase divine junction bi ye ben adonko factory wa kronom kyerase divine junction ben adonko factory ti wo pese wo hia di4 pa Fre 0245 391 893 0245 391 893 we express group so we koshia de uko holidays Canada US New Zealand Austria Germany ekonomo na yebekona yaso akwaje ntete na brocheni de ubekọ na se be ya ubenya connection papa no ho ne agrek no se ukosua IELTS sat TOEFL yanko express group number ne 0249000448 Faith Homeopathic Clinic o se utafre ya na o ya de ekọ se ye stroke na ma unsa ye tentenche wo sere upusa wani uyem kuro sasabura mankotodwe nyina ekekabom sisi yade wo bo wa enkoda krotoa na sente hyewa eye awomu haw diabetes ka ho ye wo ahene makokoben eduo nketwa kran so tuom Antieku Junction Takrade Anaji Police Station Bogoso American House Ejuadra ko pemene dano pano ngochoko pem no 0244 583 859 and 0275 969 414 grow fine in papa fie grow fine yeni aye koko ene de aye nenom ne ye na aye obi a wo bre na ho pa se de na me bre na ho a grow fine ye free me so ne de a wadroni obeda nye dra wonum am wadidi mroso obra yo be ye kama ni be ye kama ya obe firi mu grow fine eno no wanu ye vitamin hia ni padua no so ewom be na bi o misty herbal apidank smart herbal boase digital herbal center ependudu mu atu a 0244 596 532 time herbal mixture papa say fever malaria bosumi bia wanu mu ato ni padua ntumi se wo ya wuginem ensan so ji ni padua boso a time H herbal mixture ensani ni sabedie owidie na ni ekuruchire saboa mampam eye enoa wo modin ase wo be free 0244 417 669 Boris B enam papa fie ifia akoko yankopebe die den ni die emre akoko ta akoko nsa akokobo ni wakwa bebia food chicken so a ubenya Bantama High Street asawase market Santasi runabout Poku Trade na Dum SG Mall Top High Share Body Junction 0544
444453 Bishop 75 Iwie ya meko. Jewelries papa bi. The odi gu kom, odi gu asene, odi hye waso. Space ade be hye wani ni nyina da. Ukura 4 cities. Benya di aton so empopo. Me pa cho wade hye market in room plot 17 0598 585219. Masala. Dia ya me wanwa se nipa no waje penie. Ebusa fo mpa cho September 22. Scanning Charlotte Sikano ya odiaba. Nyamisha no freshly koko. Na wo mla magi scan ansa na masole. Lamina uchu ani kurukuru said wasi obi dem no. Ofa ne bra no magi misika. Ah osi from otie ya busai bije na won kire wo. Ma edie ne beba se wo so obi tue scan afi wo so ntua. Akoye enua entokwa. Na ayana menta enka ho asem. Because of me mama at TBNT. IBJ and wire fa omo course no. Na wo mo ayene say scan wontua but scan meji. Because me catch me mama say scan me mfa nche me nua fati. Na me mama etiase no. Na me no emeko emma me mama emenya problem na yakasa me na me mama ewuye. Enti na me twa so a achesa 20 something years na menye ye no. Na de enti a meje me pese wo chine bi se wonua bi eboa wo na se wonna na sekura emma mu ensai no. Sanyo no kwa na masala be fa no. De enti a me gira wono so no wono asai ades no because of omu ye one mother one father. Enti enkom by me oh dia woni omu nya father. No mo ye a mother. Now, dear woman, ye no, one na make me a china swama ades in a hun say, yes, sir. Now, there are two be a mabusia penny and nim, and penny be. And now, Metia Minukas and Mabusia penny him some me baha, or be a semini misika. Obia semini misika. Merchant bami and sana what tell me fee, metunum, Mabusia penny say. Okay, because I dear woman dia yameno, akukudro ena me wo enka mayare. So womu ya me say 10 years coming enka womu ebe mame akolapse ubi. Enti me fancha no, me jibi sika de achechire me re. Ena sa mi sister Fatina me no ewa have no. Me wo me firstborn opam entma me to entma opama me when my dear pampa. Na meneno ewa ha na yenya asem no ye starting nya asa ensem wo yache meneno koin watete mentima 34 watwitwa ne scissors se won ne pamma me no Ghana na ye nyina ye wo Ghana ba se ni nyina mu so na abefa ne kwa abruchiri enye wono na kamede ne ko me ma me na eswichi no eno nti na what did na eswichi me ma wono na chiriba na nkame ebefa no ena me ma me se wono na chiriba no ene meme ekọ agina baako enti se yemienu ye koka ho a wenu enya ho ma enti me maame na ba se ni ade entiase ye adwuma nsa na ade ne ko da bi entiase anya adwuma eno nso na meka no bu me maame pa enti de me maame eka bia me ye ma no sa me ntuma 33 nso meje ni nyina ye how many years you twitwa ntuma nim Abijantuma meba Aisha nya 30 kasi ye bongo krati meje mentuma nso abije mama modin asem benyama o case no ye be sa tran so Monday ebe hawo enhame because be ebedu Monday ni enya o so side of the story because ensem wo mu kan bia mo ma be you okay bibia you okay medas because sentuma ya titim 1945 for o begina wie no ama mana meje no so ekre ni padua wo yanti amese meje oji santuma yo eye 33 eno so meje mako 33 na da uni ano no so sebe na adwene nya na otwe apaso sintuma mako 33 twetwam mesi se munya na ebeboa me enka menu e bana owo jujuso ekwan wa adwoada ne mra eme why mesre wa na asem no yenwura mu bedu wo no na wanya no me is a champion brem I be in one story so mame sabi madam we ceremony half
na esemfo de ejade pa no mu di ne papa esem nti no meka so esem ni ensem se ne ya na enta ensi wo esemfo akache ya na etehu no akanfo mu kakra bi enom ne ade ense sene wo si kana sem no ekese ewo enyinaso ewo root ewo senti wo kasa asem wo se kramoni pani busia pani ama kwan se wontu onua mfifie oni ba ko mfifie ne wo ye no wonkoso wonye wonfamna fidie so a na sabe ewo senti ne meka ne se awofo ye maame no no wo mo wo ye no etomre bi ne se wa maniema wa antu niema enwu a wanwe ya no kwakoye bone ebi se ne na ne kra pe na no pe so wo ye no na maame no edane no na maame no so no de no dane no media ka wanya bone e che so pese enipa mi no omo do omo do akodi faako no mo yi omo ye omo ka no ama na so nipa edu so attack nipa baako a eno so think na nke modu what I say and so pass wunua ababefa abrochire wo bia nim se ne honu esitie sikania na emu edu wape ejapade de sigana wababe fa sika no wache mu miensa ewe nkanya wonwo bia de nanso so no wo yawo no so pass wo de aduani sija so na se wonnoa na wonu obi eko na akotam na aduani sija so ehwiegu a eduabo entuma 33 35 wapema ma wunua wotimi ahwe wunua ni mafa paso kafe twitwa entuma kaba siriti ene eso ne fom nyina mu a then this woman me ka say we week ne mo ya me nwanwa eno nti senior of my maker no ye be hia adwada atoa asem we say so enti eto so ye be hu ne friends ne fapem be bia ya ye de be sie me da ase me ya asemu mama salami hu mi se de ya mama sikasa ya bebre wona komem na oni onua fate no betimi akasa betimi abasa bi o munyini mu no na o mu nka sa na mi hu na o ya na dwen so o be fa onua na chiriba no ne mama ye se oni eja na fa we mum ye de eko according to ya mama sala se nenya wonu mum na nka o be fa no because of niema bi a odi aye ni bre bi atwam na ntuma 30 something watwatwam wabro no ane pamma no ne ho no ensem bebre eyedai ewuwom ana abrochira kwantuo no ye de ye nkobi but ye ni mu nsem se obi be fa wo de wakwa abrochira ehhehye ye wo ho wukodura ehse wutua ni sika ma no e wo de ono afri ni pem so omi ame be fa wo de wakọ ye ni bebrebe amo ba amo so wo kuba ye adwuma de ayedai e de atua by when the say ehhehye ye bia sa anyedai amem na de na beba se ono ani nua wabefa de na kodura broche na afedi wasi ni sika ewo mu no oje akese bibi wo ho asem bi wo ho nti de mesere ne se yensere nyankopon na o ma ye nkwane ahoden minim se bedru ju adaro na ni nua no no ya frɛ wo mu ni enya wo mu na ade aso nwia ba me da asesof maame yo ya da ase na asem no chesa bomi pusa se ya funu ba komuma na afedi adane apeto sa ya nhwenyi divo Judge me das na sorry yenua ba na se maame onhwe yi ne wode seske wo onhwe yi no afanche omon ntuma no yi pa no nyine no nyine japade sika no kra no wo so de mi no akere onyine ade aya nto anya ntwaje sa ai jeji bia to me so ka se mi nua ba ko afirim class ya de maame afem no bi na ya fem se ubeyi utiri no wadwini wakomemba bonwia ne wodi boni atua okade ka fanyinam se abonti suni apa fache nani pehunu no woni na se yenyina no yekonya yenwia bedi kan wa abrochire na osi fie ne kenyina kotere makasam no keso ya bobra ko akire edaika 25 years electricity bay water bay adwemboni bi wonkrofo bitirimu a wo di kan ya ye fra bi se wo di kan de anka me na wo se ka me ko namba buawo ni edu woni edu nem nuro so ye tu nduro ye bodua ni ye kesewo na ye pese ye nya omu side said ye jeje kase nyakopa de mamanden because nsema wo mu no edoso papa se ye jeje bie kwaso won kasa ma me bedru me ko besu awoso woso no
didn't ye from Bakum Maka, Mammy Madie, Aka, ye nyina ye ka. Because I would ye name when you from by. Nensa kwa say, ye baby glass as you sua, ye free baby any time, ye tell be. Anna said the name in your back, I say, a call for us over Fanessa, no, Sataman won't shut down Fano, it will come be ni mammy to be convinced because Yale, Uyamwa. Na kanani hodi so befana ka onene ma mbaduru super come mani fane ko enti gina wonemu wo Yesu di mu wagya pade okwanse kwaje na obaji na yemia ba ne yeto ne kra no yakopon ya duma mande e picture o see show because ye hwew 25 years ye show ye 10 years ye giska no se wan tuasika o ya ma na oboboka e kampre nu ye bedi na chi amwa boka e kampre nu enti faskanbra Sweden now one ye hieniska Denmark Denmark now one ye hieniska no because ye ntra abaso ne de akwabro kire ye ntra duaso de akwabro kire so bi your papa ye mumma papa no eni enimu na nye de na munye boni ye na sebe ehye wano ne kai na mu ye gifri mu a na ni ewrafi munye boni aye enti je odawuru manyakopɔ ya aduma Monday no so trase mo so a they won't be able to the onke unu se seska no ene omo maka omo di ma me ka nyina no Monday hwegu ho ni ye beji seska ndem o mo anye sade a wo so so de haban be mo abaga na na abaso a obeda obiri ho yagobo nja ode ebusia FTA fund osi do hia your laptop for phone ene o phone ne kura wa udidi agoro no wo mo adwuma ye na wo so efia ye de ene 20th January ya oye workshop kese e Kumasi Technical University ke Poly SRC ho hwa na watumi a kyerɛw owie ya na o ma usika big money wo be free udwumadi no aso se fa so ne ba wo de fa 80% na mani 20 we yakwanya e onyame en waka obi akoma sansentensi www.ftafund.com and also Obefre Kankam Wusu country manager 0249506601 na wajimu enchimu Sompa Nkomo bedi 1 year 7th March enunti yepe sanitary pad masala maibiu beji o ansana wako sanitary pad naka mako apim 1000 boxes yayi girls schools mienu e Ashanti region Kumasi Wesley Girls and St. Louis and Techima Mount Carmel Girls Senior High School. Ye kwayo musado ye kesi ye behia umua. Sa unsodo die ebe babe kanu na ubi amfani hunyim. Club members ya mishramu Amsterdam ekweje wa Obapa Christy Brakwe Kubu Edu munyina mo kan London peka mhema na nekwia oba Mama Esther nom Josephine no ma Hannah ma Grace enemy K Mrs. Becky Amponsa amankwa nyamishira mo papa munyina lawyer amponsa bedi akwande ketechie teneso ani asole boni dia na mro science one ne yire perpetua moma boayen na na mankwa etia ne ma Millicent nso New York omo so eguso pa na boshema group omo wo London ebi wo London ebi wo Ghana Kumasi ebi wo Nkran ma Teresa Chireku oyekuo maame dodo na afre no wara beba Europe shito enam hihemu ono so omunyina aka ho ena oba pa Cynthia papa bi ono famten e wo London munyina mo maboa yen so bia metumi atopad no nakanum nakadu naka 50 naka 100 de yeseni board den kura box no ye 400 Ghana cedis 4 million de ne board eno ti ye be chenso ayen che papa akoda yusu a enkotre mfa ne na ho ne ye mekasa de na omde che ne kura se enye e pamochew na enhye nyame ani onyam ye beboja trada na ye nuanom adofo a mo hye videos sada no ye be from nyina na agei 1 Ghana na agei sika panyame hirawo mo nyina mo beba Kenny Chesley free love se wa official ene akosua ba papa bi Reggie ene mo a mo hye videos nyina mo beba TikTok na ye ne mo ahye safa kase se aboa no ntakra
ne ma ne yekese maboa Sompa Nkomo afa ne yebedi afe nanso baabi ye tu hwa ne kro no enya nu ho de onyame ene yeboafo kakra nso yebeduru ho Sompa Nkomo eba weekend ye konkransa memene de ebe na awotwe ne yebetrase Sompa Nkomo eba weekend ye dwene mo ho bompa ya no akai Dr. Blessed Foster sanse case egu kransa no doso ebi wa table fakwasi mwenchi techiman amante kentampo ene ni nkroto de atwa be ho ahia nyina nsam ya ho yentumi ntena sem asem hense ne ye gibra tena sem menda ne adu asem ti wo ya de asem bi dawo so no je ho enye fa konkransa Ghana Commercial Bank dan mu na ko maestro anase wo ahine champion benne beye executive producers adwumadi bedi akira bebo ama bibia nso aka ho ne boje bonso a oye general manager wo nyina aka ho se wo Kumase ne duru memenda na yenya dwuma Kumase so beba nkransa nso a yebesi nkonwa ne adi asem enti yenhye ne so saa e ma Charlotte blabeji scan no wo ha wani no de me fa kra ne hospital why wo de wati atom e wa kire ini 1 2 1 2 3 4 5 meba September 22 o America o see mfama edwada ko hospital na fa report e kire se wo koye fa be kire beta sana me no ka no wo bu ani prepare ngura petu a wo bu ahwe pole na fama no e dia na wo ka che nipa no discan ble wo no na me nshira no yo sorako me no wi ti masala me pa chew edwada wo dance ni no wo dweso no bo modena sa wo de ne beba na yentenasi na ye bedru ono ne yafre cruise na di wo mu no so no ya ehunu na etumi aboa birthday baako ye ni bro mo yenfa nto so taw ni yenfa course Porsche usu ansa di for pokabra na se wo wish no so mo happy birthday waje ho God bless you ya me shira ofi mu pa o yema fefe usu echi papa na ni mne o madafo no sasa na mo we pan o si unim ne he me si unim ne he o ba me ho ewo ba ho we birthday to you ya bu ntwa mamwati happy birthday to you yo na jese ye bayin so edina wo da me be fie bo a princess no so of France echia na matade ehemi ayeti se batakari na fei ojo fashions o kokoben na opama me osidisia obebo ama mesi no ma pamentade ti ojo so apam bi kama mama si on so ka so be man kra na ba no wa ma mama mesi die yedi wachia yo enti na chese de o na busuafo yemi ahoma ne ntumwe na yenya adwenche na sem wedie emu sem ne do so yentie nyame che me pa chew nyame che audio I ready. Edem yanko. Ode wadaroma me ba na me che ho ma o che ma kwanse na kodu ba bi se o se ni aduane a abofo nde akade ba behye no. Ne mo ma de aduane na wie, ma de aduane na wie na se bi nim se bi sa ho na se bi se ni ho no ma. O ma da apple so 11 days. Apple no so ma da so wie. Ba me ya me de aduane ni wie na nyankopon daroma, ne nyame cha abofo daroma. Manya eduma correct pa makoma advance makoma pe enti ni nim se ya obasa mama bibia na se mensa ni bibia na direction wie ye na ne saka na eduma kama pa enti fa number yi na unso pese one unyame afne ehia wafre 053 589 7699 053 589 7699 yakwa umane so 0554931931 0548931931 na yenhwede yakro hello Omi good afternoon pacho di baby akasa free pacho your friend ewo asese Kenya yentio eyo ewe money boko me pesa na me na woto konji usikana it will say bi ya me ma ni yes me na me and we jai kitwa we connect 22 years
ati da wo ye ni ku na shara kala eno mo no papa ni aba hey me ma ko mo wa sam da mo no papa ka do na yini ama be ma ni system e gusha fo yi na ya enya ka me kula me ka ke me ni ma ko na mo ni ama ye wo mo no bi eyo Ese de wa unu akura wo boa ne kura eno so echen abontinsini ade na aba wiase yo yeda ase pa hello Pachodin baby akase free Tato ya frame obata be kasa free boase oba enti Tato adaroma ani die kwanso ye ma me na fam no de aba na no de yanka tankata pa Tato momwa na munyi ne sikanye dai emma no ewia se wunwe a wonim se wo ye onia obuwa na nka wonwe ne bone menipa enen so anua no mo ne mumu ama yenya ba ba ye enipa bone fo ne se ne wunua ba buawa ne nka nua no mu nipa nua ebuchire ko nye yizi na nyame asen woni mo nyama ma munua ma boa mo sei a wo de bone mu ene ede munua na so ne de mi momo na de mi ogidie e wa akoma asa mo betimi aboa na gine sika man na sira mo ni die kwanso wonye ne sika anya de ye man na sabi o brother atankwase ebu ya yes hello Pachodin baby akase free media ene gwezeze me godu oboase yo enti kakra me kan se ye maame no kurani bakasa pi wom se ne wiase wo beye bi papa na ewiye no akowie boni de na se papa no wanya kra nkeye so ni miampo na eye ni se yo ni miampo na eye ni se enti na ne wiase enti na amanfo nye ise mbe papa no be tepre kwa bontino we aya disuade e be mo bia e maame no etanichi onye na ade e bi se ogina de a ne bia de besuanya sawu se de oye no be ma asuade e den etinya be mu yes ya dase ese de ne papa ya san hello Pachodin baby I'm free so you ni ya German South yo aja ya abulma etiwe hello aja ya yete nka why kasa utie ho emwa hello yo donko enti o masala die se mama la ye papa ebi no because me say masala tu kwa na nka no chere no a oba sia oba ya da ko nti eti biara masala woni tika ese oba nipa ba akofo atimi afa nipa num ene wo makwa brochi dia waye bi intensi yedase ba akofo akotron ba akokra mfa bi nko hello din baby akase free of man prophet on tisen kase free kan tingo yo prophet on tisa intiwe me show pa na de bia me try amenya ene de wo de radio sese na de menya na me chira mo pa na mo juma pa mudi mami case ya no den Matthew chapter 10 verse number 36 o kan sindi o se oni pa fie fo be ye na tamfo na de wo ma twinkrante o easy and I won't bo bushani kura den kura to bo bushani ana so bo nia yes sir with the money na chiri pampe yenso ete chiri de mpaibo eta mochi na de yene de bia na yenye na de ma me asem bi antipolo na need for moka ni nua wo frabrochira ba se dan a wonsi wansinti ba bia bra ni di restaurant bi no ne o ma yen hihye se o munye na aduane ma ni nua na tumi akowuruwuram de aduro akoma akola bi o kitchen wo se fe mu bra na aduanim enipa ba wiase enso esi akokọ ne na tia ba nkumba we de ye moja ti de ebehunu de ebesi hello Pachodin baby akase free awon hini ni pizarro ni eme do kinkesu yenti o awon hini ni mechi awon obejafo ibj me chao pa ono so
Now, any Yamami, and Casa Walker saying, one person in Zambia, Ashaku, obey your tea. Yamami, GL, and Yak, so of the one that can sign and Kayano. Obia Diaman on his Diaseni, Baku Crown, Fan and Coy. There be Crodiania, yes, as some party at Jimudi, a Duma Moya and a Brontia Session. In some of the Guarema and a Scanning Bono, 1 year, but many who say, a dear Wayano, sending traders and Sassan Codiano, or any bizarre kickers, Macau. That's it. Eduada de Yaduamo pictures and I'm no Belmo Befa Mokoye, said the net Yama, Yinaya Hibina, young baby, a fry, be drew hay. Hello. Hello. Pachodin baby, I'll cast free. The same looking for down for. Namisha, yeah, you know, beg for a Jumapa Moye. Nanya make a chimney near Baron Neste. Say, Nia, Edinia. Namikian someone walking in a said a bro, or no one, Papa Bako, or my canina, Papa Bako. I only know Papa Bako. The Darcy, and looking at their son, Yamano, a coso. Say, Nipa Makumaku, what checking Sika, a saying. Now, dear, and tomorrow, what Pama man, with this a persuasion to him. Say, Mammy, sir, catch your mammy, sir. On 1 year, offer she can't channel. So by one now, wanting it, if you come power hard dying, you be a Yamian at my body cuckoo. On fan channel, Yame, a bit yan honka, Amana ye. Yes, oh, on fan channel. Masala, so by what was you fee? Yamia Shirao, Masala. Mose enipa 5 na mdomo kwa abrochiri. There be ekunu empna enua 31 people, just me. 31. Na do makwa abrochiri. Na do makwa abrochiri. Me say mema mo hu me pese ni. Tiri msi ne pese juada yenya bre. Now dia na fa pictures bra. And now for party aye me. Just say 31 people miss ala me wo bi edi ni wo bi address wo bi abibia. Me de beba 31 people dia ya wo mo me ma wo 4 minia we awo 3 we ya wo 2 we ya wo 1 ya wo ye 31 family Denmark and Sweden 31 people na me na mo pese mi wu na dia eye me ya wo mo ye wo mo famachi akotwa me baba panini ma hwe ni university amana dan midwife ka wo mo ye kululu ama me baba no Oma kache ne se me yare. Enti ma me baba no emfa masem nya asem. No na di ma bai. Ese ka me baba ni enimia. Enka wo na masala de pacha bibia ye okay di. We okay. Me se me de mo beba me fie. Me mama ba me area. Me de mebusuafo bi beba ha. Okay. Pese mu mi pa boni a mebusua. Ye benya oba ne so number. Me de be che wansa na mako. Ai na ya frɛ no so. Ye ne nakasa. Why? Atia ko mo ye me no. Last call. Ai, hello. Na so mpese akola no kwa 10 against ne maame. Ade e ya no no. Me am yemba ma hwe ni school 30 something years. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon. I last caller. Yankoi. Pastor Michelle, Pastor of Mammy, and say, I'm going to ask me, why are dear Papa? A dower, dear, that's a baby, as to what level to bear 14 years in one fan, Baba, Kumpon, see what that, or so be a empress or Baba. Why are dear Papa? Papa, no papa, someone prenamla. Any idea of Feli? Was your for me, mammy, I cause you baby, I will be a home, Yamifa Crency, so Titi, will be the moon, they make to London. Now, see, I'm now you bar, me man, a cow, should be Kobe. And Timmy, me, my cow, bow, should be Kobe. Me, mammy, me cotana bruchery. Akopem se me wale ya me se me ntra obi mu a me baaye enti abrochire de ni konye izi maame
me baby a obi a onyame nhyira wo no mfa wo kra nso ensie yebusuafo ye sorry asem penny part na see you ai born nti se wo se wo betwen ara asem penny pa etia unya enti ye mo na samu ebe ha nani ti bo modern ase soli wo be koso ahwe Sompa Nkomo wo be koso ahwe asem penny pa na ofosu obe ma nso betrase na oni ohiyere mo nso de wo ho no eche pawo na watu aso ye beto aso Sompa Nkomo de Ebola.